Shalom shalom nshuti bavandimwe, turabasuhuje. Nitwa Nzabakiza Patrick kuri channel yanyu uko dusanzwe tubabwira. Uyu munsi turi kumwe n'umuvyeyi wacu dukunda, abantu benshi bakunda. Ndabizi abantu bazakurikira kino kiganiro, ndabizi neza 100% muzanezezwa nazo. Hanyuma rero reka isengesho ritoya, hanyuma narangiza aze kutwibwira. Turaganira ku bintu bitandukanye, aratuganirira ku itorero, amateka y'itorero ry'umurenge, aratuganira ku masezerano, aratuganira ku bibazo byabaye hariya muri Kongo, uburyo Imana yagiye ibagoboka. Reka rero dusenge, hanyuma aze kwibwira abantu badukurikira. Mana, mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi, tunejejwe no guhura n'umuvyeyi wacu, umuvyeyi wabereye benshi amahanga agakiza, wabigishije agakiza, wabigishije inzira y'agakiza. Uyu munsi twagira amahirwe yo kuganira nawe. Niyo mpamvu rero seretanda kuba wamuduhaye kugira ngo tuganire, uduhe umugisha. Umuntu wese uzakurikira kino kiganiro azanezezwe nawe. Amahoro yawe akomeze kuganza mu izina rya Yesu Kristo dukunda kandi twizeye. Amen. Amen. Yego, karibu muzehe wo kwibwira abantu badukurikiye, hanyuma tuze kuganira. Murakoze cyane. Yego. Je nitwa ku mazina ya data ni Senderi Rusingizwa. Amina. Irindi rimenyekana cyane ni irya data, ariko niryo baza banyita Bitebe. Yego. Ni umunyamurenge. Asante. Ni umuntu waronse agakiza kubw'imbabazi z'Imana. Amen. Natangiza nkiri mutoya kugeza n'ubu ndashaje. N'ubu ndacyakorera Imana. Asante. Murakoze. Asante cyane. Seretanda rero turi kumwe n'abantu benshi badukurikiye. Ejo bundi twagize umugisha tugeza 100,000 by'abantu badukurikira. Abantu bose ndabizi ko bazagukurikira. Hanyuma ndagira ngo wababwiye ko mu rugo ari muri Kongo, n'ubundi niho mu rugo. Turashaka rero kutubwira amateka y'itorero ry'abanyamurenge, cyangwa se amateka y'itorero imurenge. Karibu cyane. Murakoze cyane. Yego. Navuze ko ndi umunyamurenge. N'ubundi ndi hano, ariko wanje ni murenge. Yego. Itorero ry'abanyamurenge niryo nakoreyemo iyi myaka yose. Abanyamurenge baronse agakiza, ushobora kuvuga ko ari nyuma y'ayandi moko twari duturanye muri Sud Kivu. Yego. Abazungu batangiye kuza kuko twe twabaga nko ku misozi kure. Abazungu bakiriwe n'ayandi moko kuko babashakagamo imirimo. Yego. Ababaye abapasiteri imbere n'ababaye ababoyi b'abazungu. Yego. Barashitse baba baboyi b'abazungu bakabatekera, barabemeza. Bamwe muri bo benshi nibo bemeye imbere kandi baba pastori. Yego. Twebwe kuko rero twagiraga ibindi byacu bya amatungo yacu, tutakeneraga gukorera abandi. Ubutumwa bwaje kutugeraho nyuma. Yego. Abatubanjirije nabo. Singenda avuga buri muntu wese, ariko ubutumwa bwiza mu Banyamurenge bahamya ko wemeye imbere ari umugabo witwa Ndakandi. Yego. Wo ku Ndondo. Hano baza bita nyine kwa Ndakandi. Oya, si Ndakandi uriya. Suriya Ndakandi. Ndakandi ubundi yemereye epfo za Remera. Za Remera. Nawe yabaye umukozi w'umuzungu, cyo gituma yemeye imbere y'abandi. Yego. Hasubiyeho n'aba mbere y'akajabika n'abamataye umwungura. Abantu baraguma baremera ngo muri 40
ariko ndakandi we yemeye ba missionari bakiza ariko ubuvyutse bwemeje abanyamurenge cyane ni muri 50 yego y'abanyamurenge haje ubuvyuke bagenda bavuga ijambo ry'Imana bagenda bavuga ubutumwa bwiza baremera bava mu bigirwamana bakurikiza ubutumwa bwiza kuko bari babwumvishije yego bamwe baraciwe ngo bari inkoko icyo gihe abantu babemezaga nabo ba mbere bagiraga nk'ibindi babategekaga ngo kuboneka ko biyatsinze ibigeragezo amajaribu barya inkoko kandi bitari mu muco wacu batari mu muco wacu w'abanyamurenge n'indagara injanga bazitaga injanga icyo gihe rero abaziriye batangira kubaca na niyo mpamvu bari baranabuze aho bashaka abambere nk'abandere y'akajana mata y'umungura bagiye gushaka i Burundi aho abantu bari bamaze kwemera Imana ariko inoguri iwacu basa n'ababaciye ubwo buvyuke rero nibwo bwaje bwemeza abantu cyane benshi abanyamurenge bemeye mu madini cyane abiri katolike na protestant ndetse bacemera katolike nibo bari benshi ku mpamvu yuko eta belge yari dukoroneje cyane cyane bari abakatolike nibo bari barabaye benshi ariko haje kuba guhinduka kuvuye ku mwuka wera abantu benshi bagomba kugaruka bakira umwuka wera bararoha benshi baba ba protestant yego abigisha ba mbere bacu babanje kuba abarimo bandi moko andi moko kariya twari tubana ababembe n'abapfurero kuko ba missionari baza kuzino abamushika muri aka karere k'iwacu haje ba missioneri bavuye mu bihugu bitatu ariko bose ari aba Pentecote haje abavuye mu Bongereza haza abavuye muri Suède haza abavuye Norvège bashitse baragabura Abongereza baje mu gihugu cy'Ububembe muri territoire ya Fizi aba Suède bagenda muri territoire ya Uvira aba Norvège bageza akazi ba Bukavu za Walungu bashitse abariho bashinga misiyo zabo batangira kwigisha ijambo ry'Imana ubwo rero batuma barimo kutwigisha gaho tumenye Imana abarimo cyane mu gihugu cy'Ububembe abarimo babaye abambere babaye ababembe Kirukombe habaga ba Petro Fura abandi ba Yohana Ramazani babaga ku Kabara abandi ba Petro babaga mu Gitasha babigishaga Bibiliya cyangwa bigishaga ijambo ry'Imana nibo babaye abarimo bambere icyo gihugu cyacu baraza barigisha kimwe ni ibipfurero hariya mu Basedo hatangiye kuba abarimo b'Abasedo b'abapfurero abari bigisha ariko gahoro bukeye abagabo b'abanyamurenge bakira Imana barasenga baramasha wamushira nyinshi yagaruye benshi bakura mu bigirwamana ntibyatinze babona abarimo ba mbere nk'abakajabinandire y'akajabikanyine ba Matayo Mungura baraguma baraza n'abandi ba Daudi Makombe ba Inusu Rupembwe baragumye baragwira baba benshi itorero ry'Imurenge ryagutse bo Abangereza rero baza ku independence igiye kuba tibumvikana n'Ababembe Ababembe bababwira kuko batabahaye amajyambere nta mashuri babahaye
nta bitaro bari barubatse basa bona basigaye inyuma yego bababwiye bati none ntimugenda mutabanje mu misi ibyo bintu abangereza barabanakira bamara ko banakira ababembe nabo barabanga barasezerana nibwo ababembe bagiye i Burundi baza kuzana itorero rya Methodiste Libre mbese n'ababembe barizanye bari ku Burundi ritsimbura iry'abangereza yego kuko abangereza ngo batari babujurije ibyo bapatanye ko bazabakorera niko Methodiste nayo yaje yambuka muri 1962 na 63 yego. Hanyuma rero nkuko mbese ese nta kandi wavuze n'umwe wari warahungiye mu bamisiyonere hariho umwami w'ibipfurero ushaka gushaka mushiki wiwe n'uwo nguwo w'umuhiga ndetse wacikiye Burundi abamisiyoneri batashe namvise amateka yiwe kabisa n'uwo niwe bazavuga ko ari wowe wareze Mahina nta kandi uwabahiga amateka rero y'itorero ry'Umurenge ni meza cyane. Hanyuma rero muzehe hanyuma nkuko itorero nyine ryakomeje kugwira abantu bakomeza kwiyongera ese ni izihe challenge ni ibihe bibazo mwahuye nazo nyuma yaho mwasanze abandi baramenyaga kiza mbere mwebwe mukakazamo nyuma tubwire nk'intambara mwagiye muhura nazo kugira ngo dukomeze kuganira kubera ko tuzoganira ibiganiro byinshi uzatubwira na sepeza n'akadeza amateka yayo utubwire n'ubuzutse bw'ingaje ibibazo twahuye nabyo yego kubitwerekeye twebwe abanyamurenge bahuye n'ibibazo ibibazo hemeye abantu bakiri bato yego baracibwa barirukana abasaza b'imfura barabangaza kabisa barababuza babaca mu ngo urugero ndakubwira umugore umwe waza bita Kibihira yego Kibihira yemeye Imana bamara kwemera Imana ahashaswe batinti wemera baramwangira arahukana agenda iwabo baramwirukana ashitsi wabo nabo baramwirukana aburi yaje niko kwinika iwe yari yahuye ariko ntiyahuye yavuga ngo ari hapfa yabuze iyo yerekeye yarazi ko gupfa gutya ari kubi yari yabuze aravuga ngo aho guhanguka ngo asubire mu byaha ikimubereye cyiza nuko yopfa ariyica ariyahura ivyo gani ibibazo twari twarahuye nabo abenshi nyine babura aho bashaka abandi benshi barirukanwa mu ngo yego icyo ni kimwe twahuye naco dutangira bakabaca bakavuga ngo bamenye amabanga yabazimu kera habaga amabanga y'Imandwa yego abagiye kwemeraga bakabisambura bakabivuga nico babazizaga iyo ni ikibazo kimwe twahuye nacyo aho tumaze kumenyera kugira amatorero nayo yego hura n'ikibazo nacyo cy'abantu babanje kuba barimo bacu bandi moko kugira ngo tubone umutegetsi wacu nabyo byaragiye bikaza bigenda bigora abadutegetse bakadupfinagaza bakanga ko muzamuka mugere ku rwego nabo bariho ariko Imana ikora ibitangaza kuko Imana niyo yigisha abanyamurenge kumenya gusoma no kwandika nta ekole yigeze ibaho zo kwigisha amabibiri akigisha uwabo ndakigisha uwabo inyuguti ukoze ivugisha izindi babaza bagaza byita ibipawa nyine babaza imishaki bakayandikaho n'amakara bagaza utundi tuntu kutubuto tumeze nk'iwino bakandikisha nuko niko abantu batangiye gutoza bamenya gusoma no kwandika Imana ibazana mu bwenge n'ububasha kugeza igihe
batangiye nabo kubwira abategetsi batangira kubwira abarimu nubwo byari bigoranye kubyumva ariko Imana nizizamura abantu kweri. yego. Hanyuma mu buzutse bwabaye uratubwira wenda utuntu nkatungahe niturangiza uze kutubwira noneho amasezerano wibuka Imana yavuganye noneho namwe ufite nk'umuntu w'umuseretanda wa mbere mu Banyamurenge. Urabanza utubwire ubuzutse, ese koko biriya bintu bazavuga byo kuguruka bakava ku misozi imwe bakaja ku yindi misozi, banko tubwira kubera ko hari abantu benshi badukurikira n'ubu baza batubaza batuye mu Bugande mu Rwanda ngo nitubabwire Imana y'Umurenge, uwo banyuriramo mu ncamake. Mu by'ukuri ibyo byarabaye ndaco bavuze babeshye. Yego. Umwe bazavuga wagurutse ni Sebukubo. Twari duturanye. Yego. Ariko nagize amahirwe uganira nawe. Ndamubaza nanjye twe icyo gihe twari tukiri abana nemeye turi abana. Yego. Ariko duhera ko tujinganje. Ariko ngarutse kandi nasanze yari yarabanje gusubira inyuma ashaka umugore wa kabiri. Ariko nza kumubaza arabimbwira rwose. Sebukubo hari muri uwa musho igitangaza ngo bararirimba aho bari ku musozi bageze bagenda basengera ku musozi. Yego. Bararirimba barasenga baja mu mwuka. Iwe ngo aje kwitera hejuru asanga yagurutse ari ku wundi ku musozi. Abari bari kumwe nawe nabo barabyamira. Iwe yarambwiye ati nje sinabimenye icyo namenye gusa nagiye kwisanga ndahantu ari wenyine ndije nyine navuye aje kwa kumwe n'abacu. Abacu nibo bavuze ngo babonye ko nguka. Atari ko njewe sinabyiyumvishije nagiye kubona mbona ndi mukundi musozi utegeranye n'uwo ariko tabonye igihe naje. Abaca bariho bampamiriza ko babonye nguka. Aho mu kugaruka yagiye yagurutse anagaruka yagurutse cyangwa yagarutse yaragurutse aje ku wundi musozi uko yambwiye. Hanyuma hari ngo mu mwuka wa mbese ngo amare guhoraga baramubona ku musozi barahamagara na bose barahura tiyagurutse ngo agende ngo asubira agaruke. Yaragurutse aza ku musozi rimwe. Ayo niyo yambwiye. Aho ubuzutse noneho bw'inganji ndambaza kubwire ndaza kubwira amasezerano yacu yavuba ariko mbaze ngubwira amasezerano y'Abanyamurenge muri rusange. Eko. Hari umuzungu missionnaire witwaga Sikoti. N'ababembe gatwari kuyeho bazavuga nabi bagatubwira abere bwana Sikoti. Yari umumissionnaire wari waraje ariko yari umuhanuzi. Ibi navyo narakurikiranye nagize ubushakashatsi bambwira ababembe bari kumwe nawe. Yego. Abo babembe nabo ndababona ndababaza turaganira. Yarazamutse kiriya gihugu cyose cyo hejuru kitarabamwe abantu. Arazamuka aca mu rusuku ashima umusozi wa Mukoko. Ararenga aja ahantu muri abana ndi muhazi twita ku Gaturiro. Hari wari waca muri Mukoko muri waracewe wabonye ahantu ho mu Gaturiro hazarangiza Minembwe. Sikoti arahazamu ararenga washike yicara ku Gaturiro umuntu yarazamarangiza Minembwe yose. Ashitse yuzura umwuka w'Imana. Eko. Aravuga ngo kiriya gihugu mubona mbonye kizoturamo abantu b'imibiri inoze baremare nibazo gitura muri kiriya gihugu ngo Imana izakibasangamo. Mbonye bavamwe abavuga butumwa bakomeye ku isi. Mbonye bavamwe abongeri abapasiteri. Mbonye ingoma zivuga muri kiriya kirere cyose uko kingana. Ibyo
yarabibanuriye baravyandika. Ababembe bari kumwe nabo bamwe narababonye nyine barabiguhamiriza Ramazani barampamirije kuko ivyo yabibabwiye ego bari kugaturira barajana nawe barashuka ririya ryari ishyamba bagera mu turambo bageze mu turambo nda muntu wari wahaba namuhire yari atarahaba bageze bavuga bageze mu turambo ngo baraharara bahoze bagenda itombwe ego bamaze kuharara arasayuza umwuka w'Imana arabwira ngo numvishe imisozi yose guhindayo umuriri w'ingoma ngo yumvishe ingoma zivuga muri iki kirere no muri iyi misozi arabwira ngo iki gihugu barya abantu n'ababwiye mbonye baza muri iki gihugu bazocubakamo kandi Imana ngo izobagenderera bazovuga ijambo ry'Imana w'ikimenyetso bazorya ibyo kurya bidatetse ngo kandi bivuye mu matungo yabo bazoza batungwa n'ibyo kurya badatetse ayo ni amata ego bakijagirira rwo mu mashyamba nta myumbati mbese amata gusa babona batunzwe n'ibyo kurya badatetse kandi biva mu matungo yabyo ngo abo bantu bazova mu abagabo bahamya ijambo ry'Imana ibyo ryari isezerano uwo mugabo yari yarahanuye ico gihe hari nko muri 20 hari muri 20 niyo ba missionnaire bari bakiza mbese ubwo urumva nako gakiza nta munyamurenge numwe wari wakakira gakiza kuko ba missionnaire baje muri 2022 niko baza bahanura bagera za Uvira n'ahandi n'abandi bageranye n'irige imuci bubende bishoke ni muri 2023 cange na 4 nibwo yazamutse agenda ababembega bamurangiye ko bagira abandi bene wabitombwe aravuga ngo kabagende bajane ubutumwa bwiza niho yarayega muri kariya karere avuga yuko hazuba kubwoko busa natwe buzovuga ijambo ry'Imana. Amina kabisa. Bene wacu ndetse n'inshuti n'abavandimwe murimo kumva turabahumuriza tubabwira ko igihugu c'Umurenge tuzagituramo ubwo urumva ibintu zahanuwe mu 1100 muri 22 ubwo urumva Imana tizibesha kandi nziza yivuguruza ivyo yavuze n'ukuri ivyo bishitse mu bibazo turimo guca guhura navyo muhumure hari isezerano rikomeye kuko tuzatura muri kiriya gihugu hanyuma ubuzutse bw'inganje rero muze tunyuriremo mu ncamba ndabibabwira yego ndanabuhera ku buvyuke bwose ubuzutse muri rusange ubuvyuke bwo muri 50 bwo kwemeza abantu bwari ubuvyuke bwo kwihana yego kuva mu byaha abantu barasenga barerekwa bamwe bumvishije imisozi iririmba abandi bumvishije inyoni ziririmba abandi bumvishije inzuzi zivuga batungirwa indirimbo bari mu mashyamba ivyo byarabaye kabisa biramenyekana Imana irabikorera abanyamurenge byari bitangaza byo kubemeza yego abantu baremera bagiye kugera aho ni muri 50 barashorera 50 n'imisago ngo twe kugera tuzakuja muri 58 9 abantu bagira intege yego abantu basubira inyuma ariko abanyamurenge nubwo basubiye inyuma tibasubiye mu bigirwamana yego ni bakeya barahangutse barashaka bamwe babuze ibyara baraharika ariko ntibasubiye guterekera ni hoboneka nk'umwe ariko ntibasubiye kuja mu bigirwamana yego banywa inzoga babyina imbarato indirimbo bahoraga baririmba yitwaga Ndamakemwa barayibyina hagiye kugera muri 62 haza ubuvyuke sico ge independence ndagira ngo yo muri Kongo yaje yabaye yari imaze kuba yego yabaye muri 60 none ngo aze kugera 62 ubuvyuke buraza ubwo buvyuke bwabanjirije
ibaraka niho bwaserutse hama aseruka ububyuke burahinda mu bantu buraguruka bufata ziriya za mikenki nibwo muza mwumva ubwo umugore umwe witwaga Rebeka ububyuke buraza haza umwuka w'Imana w'igitangaza uwo mwuka nawe abantu bararirimba abantu barerekwa nibwo bwakabije kwereka umuntu akerekwa ibyaha by'abandi nicyo gihe batangiye igrupe yitwa abayumbe zari intumwa z'Imana Imana iravuga itora abantu bita abayumbe bagenda batwara za message bahoraga bagera ku itorero gutya akaba aribo biregesha abantu ibyo byo twarabibonye ego nuko ngo abayumbe bararana mukaja mu rusengero mukaririmba iyo bagashinga indarasa nungushika akama kubwira ngo wirege iki wakoze iki wirege iki hari niki kandi bakama bakubwira birya bintu byawe warayemo warayikoze bamara bagasengera abantu bari abasengeye umwuka ukamubaja nuko wamusho yamihinda irahinda kabisa abantu bayigiyemo abantu barakizwa ego ngo tekogera muri 43 niyo yaje bukinganje inganje yazanye umugabo witwa Simon Miringiti na witwa Burahimu Burangi ego na murumuna we Filipo Ndasonza hazana basema Kangata barahuyiriye bubembe nyine za baraka ego babungira mu cinganje ngo amare gushika baza buzuye umwuka w'Imana amaza abantu barakongeza ngo amare gukongeza niwo uwo mwuka wawe niwo wakuruye abantu benshi mu Gaturika natwe ico gihe nanjye ico gihe nari nkiri mu Gaturika barukira mu Gaturika niwo wami dukongeza uratuzana ububyuke udukura abantu mu byaha wiregesha abantu ibyaha ukora ibitangaza bimwe bivyo muza mwumva byabaye inganje bakiri muri uburyo Mureriraza ego yaje mu buzutse bw'inganje 64 Mureriraza abantu barahunga bamwaje mu mushasha abantu basa n'abasubiye inyuma abantu barapfusha abantu nibindi ariko ngutse kugera 67 nico gihe abantu batangiye guhunguka 7 ubuvyuke buba bwinshi ego nibwo bwakwiriye imihana yose niyo ku ndondo niyo mu minembwe hareme abantu benshi ubuvyuke buraba inganje ico gihe bukora igitangaza icyo gihe nicyo gihe cy'ibitangaza by'inganje nicyo gihe cy'ibitangaza by'inganje Imana iriyerekana Imana iravuga ikora ibitangaza Murere yamaze igihe kingana gute k'imyaka yagize imyaka kibiri hanyuma nono isa nivuyeho hasigariye mu mashyamba mbese ya Kibandi ariko iyindi mu mago yarivuyeho mu mihana ico gihe baza bavuga nyine abamarayika bageze babasura inganje wari uri muri ico gihe mu mahombi ibyo twarabibonye mwarabibonye rwose mukama mwinjira gutya abamarayika bakama batondagira gutya mukaza mubabona gutya abantu bose bari mu mahombi kuri mukerekana muti dore bari abantu mukama mubona abantu bagatondagira mu nzu z'amahombi bageza bagira inzu z'amahombi icyo gihe nicyo gihe zitangiye kubakwa bakazishyiramo amawuwa menshi n'amahuzu y'imyeru ego amahombi bageze bayakiranura ubwo twari tukiri abantu bo hasi mu majambere tugashyiramo n'ibyatsi ariko amahombi bageze bayahoma ingwa yera bagashyiramo n'ibitambara by'umweru n'amawuwa ni ukuri mugasenga
abamarayika bakaza bakamabaza bakabahagararamo kandi baza mugaheruka gusa yaba ari indirimbo mwaririmbye nuko zo kwitera ijoro ryabaye mbese mwagaze mutangira ntimumenye igihe murangiriza kama muja mu mwuka abamarayika barabonetse kabisa bageze babona bakinjana abantu ariko biriya bihe hari igihe rimwe na rimwe tuza tubitekereza twebwe batoya noneho twumva nk'ayo mateka rimwe wanabibwira nk'abantu ko ba sogokuru ba data na ba sogokuruza babonye abamarayika ntibaruhe babyumva noneho nzambamye umunsi umwe ari ku mahombe y'iwacu yego turabwirwa nijoro kuko twataramaga niko karakazi nijoro turabwirwa ngo ejo ngo mwese muzinjira amahombe ngo kandi muzinjire mwihanye mwireze ntagire umuntu uzinjira atireze ngo Imana izabagenderera ngo muzibonere ibitangaza mwebwe mwenyine nuko burakeye twageze tuba twabwiwe gutyo nyine mukama murara muhahaye muce tuzinduka ku mujyi ndaraza turirega twigira neza nzanibuka nzana nari narageze urupande rw'ihuzu rwera yego ubushuka rwera ducora umusaraba nzana amarangi ndacora umusaraba nyine n'amaraso yatonyanga ariko ntabwo iribirije gusasa umwuka wambwiye ndagenda ubu ngubu ndabimanika mu mahombe mwamara kubimanika mu mahombe tumaze kwirega turagenda turinjira turaririmba kandi twaze turirimba indirimbo y'ingiyi ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza icyo gihe yari harawe cyane turayiririmba twama tubona ko umuntu wera twinjirana kandi twese turamubona mwese abantu bari mu mahombe twama tumubona yama twinjirana ahagarara kuri yashuka ayifata gutya abantu twese twarundaho b'ibundi bose bamasa n'abahwereye turahwera bamwe baja ku mahono zaniko abakobwa babiri bamwe baje ku mahono mwiyerekwa abandi bagize bama bahwera bamye bikubita hasi barahwera tukore twama twumva bapfuye abandi bararirimba nuko barya bagiye iyo ngiyo baraha baragaruka nyuma y'amasaha angahe cyangwa y'igihe kingana gute amasaha abiri yose amaze bagaruraga amagambo babwiwe n'Imana yego uko wa muntu yabajanye bavuga koko dukwiye imitima yacu ngo tukayirimbishiriza baza mama bavuga kujya nari nkiri mwarimu ngo kujya mwarimu yarimbishirije amahombe ngo ariko muzuza murimbisha imitima yanyu umusaraba wa Kristo uyinjiremo ngo kurya mwarimu ngo nikimenyetso ngo Imana yamuhaye akiyumvira kibereke umutima wanyu mukwiye kwinjiza umusaraba wa Kristo ibyo twarabibonye gutya n'amaso yanyu yego none Seretanda itorero rya Kristo ku isi muri rusange mbese cyane mu bwoko bwacu uko ryari rimeze biratandukanye n'igihugu ngubu gusa wenda ibindi tubivuga uyu munsi wa none hari n'umunsi tuzovuga noneho utange nk'inama kubera ko kumva ayo mateka y'ubwo buzutse kumva ngo bamwe mu bo mwabyaye ngo turi mu kugwanira mu makanisa wenda tuzobivuga ikindi gihe ndashaka ngo utange umuco kuri iki kintu ese wamaze imyaka ingahe ku bwarimu kera byageze bigenda gute kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo gusengerwa ku bupasiteri noneho niyo mpamvu tuba tubivuga tutabirata cyane
ariko tuba tuvuga ngo turabizi. Umuntu wese umuhamagaro w'Imana kuva kera ntiwarwaniwe, ahubwo umuntu wese ageze amagarwa n'Imana yageze yigaya akabona ko adashoboye. Niko Mose yabwiye Imana ngo ndi umuntu ntume kwa Farawo jewe utazi no kuvuga. Imana ikamubwira ngo uzukubashisha. Nta muntu wigeze wipanga ngo avuge ngo je ndashoboye iki niki. Nukuri nta murimo wigeze urwanirwa. Jewe nari mwarimu, nagize imyaka mbaze nagize 2 ndi mwarimu gusa w'idini. Ego. Ngira yindi 2 ndi mwarimu uri mu mwuka. Kandi icyo gihe sinigeze musaba ngo bangire pasiteri yabe no kutekereza. Baravuze gusa ngo tubakuri imisiyoni yacu. None tureba umwe muri bariya barimo tuzomuheza azakora imirimo y'igipasiteri. Baraninginze ndanga kandi nkangamashije ngahitamo ngo nzoba umuyumbi. Ubwo nakundaga nzoba umuyumbi ariko sinoba umupasiteri. Ndanga babwira ndi mundekega ngume mbe mwarimu ndemeye mwarimu ko nta kibazo nzoyobora ikanisa ndi mwarimu. Ubupasiteri sinubushobora, ariko kuko wari umuhamagaro w'Imana uko mbaye nanga nabo niko baye baguma kumvana kuguhata. uko mbaye nanga niko yitaji yo kubona umuntu uyobora abandi rikaguma rikaza. Kandi hakabura ubundi nkabona yabaye jewe. Byageze n'igihe bageze baniyegereza ngitangira bavuga ngo turaniyegereza pasiteri ushaka kongera umunezero ntumumbwire gutyo. Bambwira gutyo nkamanumva ndakonje tangiye izina pasiteri umva rizanitera isoni rizaragira gute. Ariko cyane umva ubwoba, ukumva ubwoba bw'uko ari ikintu kinini jewe ndakwiriye. Niko n'ubundi ubupasiteri bwa kera, abantu ba kera windi twovuga habaye bamwe nabo bigana abandi, ariko majorite y'abantu bahamagawe kera bahamagarwaga n'itorero n'Imana. Nta muntu wageze wiburana wenyine, kandi aniburanya hari bamwe nyine twovuga nabo biburanye. Ubwo bwagiye buheka pe kuko ndi woshinga umurimo aho Imana itigeze kubwira tizoshoboka rwose. Hanyuma rero mu bindi twakomeje kubwira, watubwiye amasezerano ya kera, amasezerano y'ubu ya vuba, watubwiraho nk'atatu. Hanyuma nurangiza utubwire ziriya ntambara tumaze igihe duhura nazo. Uri mu bantu bazitinzemo ndetse wanaje uri kuri gahunda basa nkaho bari kuguhiga. Tubwire Imana mwabonye muri biriya bibazo. Murakoze cyane. Ego. Sawa, reka mbanje gusubira inyuma. Icyo Imana yakoze Murenge ego ku buyobozi. Imana kuri ya muzamurima ngo ntiyihutiraho tizi nakerekwa, ikora ku mwanya wayo yishitse. Abakera igituma tuba tunabakunda uko uzubona bashoreye itorero batarize. Ego. Abasaza ba mbere bari abakajabika n'abandi ntibigeze biga. Habe nanje nagiye kuza kwiga Bibiliya ndi pasiteri. Baramaze kumubwira pasiteri abariho ngenda kuri Bibiliya za kwiga kuri siti Bibilike imyaka 4. Ariko wundi nari umuntu nk'abandi. Ego. Ariko ikintu abantu bakera bagiraga nunza mbona ngo yaba ari cyo twagumagamo cyo dusohoreye abapasiteri. Abantu bose uwamushu nizisohora abakozi.
ego ivuye mu masengesho uzutse ubyuke nibwo buza gushobora abakozi n'ubundi nzavuga ngo umukozi mwiza usengesha itorero ry'iwe akabana n'abantu biwe ufata abasore b'itorero ry'iwe bakabanga wicarana n'abakabigisha ryicara risohora abantu b'Imana niryo riza risohora abantu b'Imana kurusha ndetse no kwiga ni kwiza kwiga kuza kuzuza ariko umwuka ari wabanje kwigisha abantu no kubakomeza noneho twagiye kugera sinavuga ko twemeye muri 50 ndacita ikinyecumi gutegura 60 tuba dutangiye gusohora 50 niho dusohoye abarimo ba mbere twe kugera 60 dusohora abapasiteri ba mbere ngo twe kugera 70 dusohora ba revera urumva ko kandi rwabaga ari urugamba kugira ngo buri muntu agere kuri urwo rwego ariko byose bisohorwa na bwa bubyuke twari twaragize yite muri mukobana amakanisa azana ibihohotere bikananirana ni ugusohora abantu batavuye mu masengesho abantu batavuye mu buyumbe tibagira experience baza ari abantu buntu n'abantu buntu kabisa ariko icyo gihe kuko twabaga mu reka mbivuge siniyaye nshima Imana namenye Imana Imana imbeza ubwenge n'ubundi nza nihaye nta bantu banje twabanye b'abasore babaye mu itorero ryanje nagiraga agashesho nabo nabara agashesho sinzi agashesho umuntu asa n'uvuze nabi ariko nagiraga nko gukundana mbese mwarahoranaga ndi umuhamya twajana mu butayu je nigeze gusengera abe n'abakobwa abe n'umukobwa umwe tukaba twigendera mu butayu kuri zona abantu benshi bagira ubwoba bw'ibyo niko biba bimeze niko ni ugutinya icyamuhurukanya ariko tugira Imana izi kubiturinda cyane tubana n'abo basore mu butayu tukagira yiyenga tukagira kangahe tukajana ku misitari ari we uri revera wabo ari we uri seretanda wabo ari wewe kandi nico kibazo rero abasiritanda wabo revera wabo pasiteri wabo ariko ihuduma yinjira nawe ukinjirana nabo ibo bonyine bagaze batarishe ihuduma bakabona ngo narazindutse ngo muri make turinde pasiteri zose tuzinjirane tugasenga muri abo bose ni ukuri none atari muri iyi myaka ya vuba abantu batangiye kunanirwa nta muntu twabanye utarabaye umukozi kabisa tawe kandi ndekereza ngo ndaho wabaye ikigwari igifuma bose bamenye Imana n'abakobwa twasenganye barahari batanga ubufuta bamenye Imana bamenye Imana kabisa asante kabisa nono kurera itorero ukurireresha amasengesho ukagegera turishe kuri ni ibyishimo tuzubona kuri ibyishimo niyo mboreyo niyo fumbiri umuntu azazanwa n'ibyishimo kandi nta muntu wishimye uwohonya ngo ananirwe kwemera n'umuntu muhorana iyo umukosoye azayumva uko hari ikintu wongera kubera ubushuti tugirana kareka kucumva ndacumva cyane lazi bucumve muzamujana wamubwiritewe arakana kuko azumukunda azumugira ubushuti ukambabarire nyine kuri kaza kanje tacuyugurisha nonoga niko navuze nitanzeho umugani ariko kimwe n'abandi bapasiteri kubera iyo jambo nicyo cyatumye twihuta mu bupasiteri jewe narihuse kurusha abandi bantu bose narihuse kurusha abandi bambanjirije jewe ndi mu barevera ba mbere
ababaye aba mbere mu bareveranije na rumenera w'abasegege w'abagorora uyu nguyu waguye mu ndege nabaye revera 77 ifizi tumba mu abembe nirabaje kuja kuba rumenera nawe agenda gakwende abandi bose twaje guhabwa ayatwa twita amaje centre n'ibindi 78 ni abandi baje kandi nje nza mvuga nije wemeye niyenda wakijijwe nyuma y'abandi ari niwe wageze amahirwe ya mbere ibyo byose gicyo nagiye kubivugaho ni Imana ibyishimo no gusenga Imana byihutisha isezerano byihutisha isezerano nawe n'Imana turi mu muganiga w'Imana kuri uzobona umuntu unezeza ukavuga uti ngwino wewe wikibagikora uzunezeza Imana ikavuga ati nimuzana uyu nguyu uko biri kose aranezeza twebwe umuhango wacu no kunezeza Imana ivyo nivyo narimvuze twarihuse mu mirimo abanyamurenge kandi tutarize kandi ikintu cyatuje kudutera ifunwe sinzi n'abavuze ikinyamurenge cyiza abo bantu bose bariya bose b'amakombe n'abandi basokuru wawe bariya bose bari barayoboye batarasoma bayobora ikanisa rigenda neza ariko igihe tumaze kugira aba lisansi ya theology n'abandi icyo gihe ikanisa ryafunanye bivuga yuko tuyoboza ubwenge bw'abantu tuyoboza ubwenge buturutse ku Mana kuri Imana iduhera ubwenge muri ibyo bihe byose mutize ariko iyo muza kuba mwarize n'umwuka mwakoranye nawe muba mwarakoze ibitangaza nuko niko byagenze warumbajije amasezerano y'ibiriho nonaha ziriya ntambara cyangwa uburyo Imana yabanye namwe muri ziriya ntambara ibintu yagiye ikora mukabibona mukavuga ati noneho hano ndi buca ariko Imana ikigaragaza ndabihera inganje ego abantu badasobanukiwe n'iby'Imana ahanini uwo bibabwira akavuga ngo ni ugukabya ariko Imana biryakoreye Abisirayeli iwacu yarabikoze kweri usibye kuko turi abantu umuntu uzubibona ukinezerewe ukabona nibyo wamara kunigwa ukabona n'ingagature inganji icyo gihe cya Murere Murere yamugize umwaka kuwa 2 barayirukana bamare kuyirukana leta iravuga ngo abantu barubura imbunda ati jewe leta nzobitungira nje nyine zabarinda noneho abantu amashaka ntiyashira twari twarasigiwe indi mbunda twahawe na Mudandi mu Nyarwanda mwushobora waragiye Imana ngo ubucira tubwira inganje tuvuga ngo ngiye kubana namwe bakorera ibitangaza muri iki gihugu muri aka karere ngo kubwira ngo muzumenye ko ndi Imana nta yindi Mana yabayeho imbuto tegeko rya mbere mbabwira ni muri ubure ziriya mbunda ziriya nzisi igiheko kagira ubika igiheko mu nzu uzobika igiheko mu nzu aziboneraho muhumure jewe jenyine nzobarinda nuko tubibiye bahamagaye abashefu arabibabwiye abashefu ndibashoka babyumva duhendeke dutange imbunda ivyo muza mumva ari byo Imana iravuga ati mugende muzitange icya kabiri mbabwiye aba bene wanyu mubana bababembe bakoze bizira
basenze ibigirwamana ejo bundi Murere yaraje uje gutsindwa ababembe bagenda baterekera imizimo yabo ku marango abapasiteri ntibabujije bababembe nibo bari bakuru ntibageze babuza abantu babo ngiye kubakurikirana nzobahana mbatwikira imihana mbasamburire ariko mwebwe nzobarinda ngo buce abantu ntibavyumva neza umushefu wacu mukuru wabaga yari Rumenge aba base wa Mwungeri Rumenge w'abakwakuze uzi ko Imana yigeze kurasa inka ziwe izibonye mu muntu ufite imbunda kurya Imana yabujije noneho haza indege zaziguruka ndetse iyo ndege hakaba hagiye umuhungu wabo wa Rumenge witwa Byicaza niwe wari utwaye icyo gihe ngo yari perezida w'ivyama aja kurega kuko ababembe bafite imbunda ati indege zose kubarasa araza mwamara gushika ya ndege imaze kurasa ya mirasi wiwe irasa umuhungu wa mukuru wiwe imurasa ugutwi baranze gutanga imbunda ngo uce iyi ndege iraza ya mirasi inka zo kwa Rumenge izibonye umuntu ufite imbunda ubwo izirasa abayumbe babibwiwe bati mugende mumubwire areke kandi n'abayanzi ejo bundi azabona ikintu indege izomukorera nicyo cyane icyemezo uwo mugabo Rumenge niwe wari usigaye yemera akavuga ngo yemwe umureke dukora ibyo Imana yavuze noneho Imana yamiturinda iratubwira ngo sese icyo gihe abapara baraza bahe bahiga mayi icyo gihe tubonye abapara ba mbere Imana ikamitubwira ngo bazoza bagera iwanyu mbahambira akamyo ngo nibahuruka bamaze guca mu mihana yanyu ngo bazaza bagenda bica ababembe babaziza ibyo bagiyemo ngo ariko iwanyu nzobahambira iminwa bakaza n'ukuri baroha baratubaza hari umwe yahoze avuga na General Pari ahamagara abashefu natwe twari twagiye ahatubwira ati nzabica nzobica ni iki nzambabaza ababembe mugahakana muzi iyo bari ariko twagenda iriya bari tugenda tubavumbura tugasanga bagira umunyu n'amasabune uriya munyu n'amasabune bazabikura iwanyu muzamuhakana umunsi iyo Mana muzamuvuga yanyu umunsi umwe izosinzira niko yatubwiye undi mu cyange izinduke ihuge sanga ababembe hano nzamambisha mbamare muri kumwe n'ababembe bagakarakara Imana nayo yamitubwira titugatunga urutoki ngo tubwire abasota ngo ababembe ngabariye uzirinde ngo buce ni kenshi Imana igira tubwira umugende mujani ingunga muje ku musozi muhagarare muvuze ingunga mwerekeje ku babembe nimubona bararenze baje kubatera muzoze hanze mu mutabi muzoze mu amanira turabikora ababembe ngo uca umunsi ngo baraza bo nyine batubwiye habaga umuhagaze uza kutubwira amabanga baraza bamaza bateye bashinga umusozi umuhagaze abitari bari barawise ngo n'uwo abajandarume kubera gushinga baraza ngo bawugereho ngo bahura n'abasota ngo abasota b'igitangaza bama bahunga bati imbunda bariruka basubirayo kandi badahari mbese ari uburinzi gusa Imana yabari gushagaza kubasa yiga nzaza kubamenera amabanga ngira ngo ndambunda mugira naho mugire imbunda twebwe ati warazibonye atesho ntibari babatente bagarukiye ku musozi bagahura n'ijeshi ryanyu y'igitangaza
ntaryo ryahabaga. Ni byinshi Imana yadukoreye, reka ibindi muzamumva by'umugabo ngo ni Kanyonjo. Baraje haza abasirikare baza bagenda banyaga ngo bashike banyaga kaza babembe umare kuzinyaga. Baraza bagira iminsi yaho mu Banyamurenge zankariho bazifite barikondereye bazifite. Iyo bakageraga ababembe barababona, ababembe barabajyaniye ku musozi mu ruzi rwitwa Nyiranjugu, barabarasa. Icyo gihe barashe na se buriya mugabo tuba tugenda na Rubogoro, yego barabishe. Bamare kubica bisha abasoti 9. Bari 9 hafa 7 hasi hose babiri. Nuko ngo buce bohereza ibatayo kuza gukurikirana icyo kirari kurasa. Iraza iyo agashikaga igenda iyo mu bihuru isakuma isanga akagabo kamwe n'Abanyamurenge bakazamwita Kanyonjo kujya tuba twitirira umuntu, ariko izina ryari Rajab. Baramubasa karakamuga Kanyonjo. Ese wa mugabo ubaka ati tuwanga muri bifake namubati hano muza muryiki tujye kurya twese imyaka yacu aho aya masabune imyunyu muza mubiragwa nabandi Abanyarwanda. Tugiye bari bakitwita Abanyarwanda bari yeyi abavuga ni kwa kucu tese harabuzi muri bo tindabazi. Twoshika uwo twereka bamwe uzi baza bazana ayo masabune tinzo ndababereka batehoje tukujana baramuzamukanye tamama bakica barashitse bazatuwisha no baza batunga mayi baramurengeje neza. Bamara kumurenza nakanduka yirwe kagenda kakamuga imvura imbiraguye kagize karatiti agize rukayo magiri rukayo. Bati wa munda baye nabi komanda timwame mu muheka muremi kipoyo adushitse ze kutwereka bajya abantu. Umuntu waramuhetse ku gipoyo ngagera ahantu bamwe kwa tuyita mu rukumba neza renze neza hana sigaye kilometero 2 washike kwa Rumenge kwa shefu kamuka biragata aragaga yarapfuye Mwana y'Umurenge. Abasirikare bagiye ko ubyombo we Kanyonjo we Rajab uraduhemukiye kuretse gushike turi amafaranga yibura agize gutya uriya komandarasi ati nemeye mugira Imana kweli mugira Imana. Umuntu warahoze uvuga ngo amashikatse atwereke uyu n'amazina yahoze avuga ndi tugiye tuyibuka twana yanditse kuko twari dufite umuntu uragwamya none aguye mu nzira aterekanye ibyo bintu. Nuko Kanyonjo ihadisi irangirira aho ngaho bamagira gutya barataha dusigana inganje amakuru ni byinshi Imana yakoreze ari inganje. Mbo tugendega ku ejo bundi muri izi sejo bundi ndaguma ngomeze tuvuye inganje Imana iratubwira ngo tuzova mu gihugu c'inganje muzokivamo muzogenda musanga abanyu mukorere muzakora imirimo itangaje muri kiriya gihugu kandi kiriya gihugu narakibahaye turinganje. Imana niwe yatubwiye kuko nyirabibone agiye ku mahono bwa mbere azana ubuhanuzi buvuga ngo muri twebwe bazaja mu ndege ngo bambuke inyanja bajana ubutumwa bwiza kure
ubwoko bwacu tuzovuga ubutumwa mu mahanga baravuga bamwe bazogera Amerika abandi bazogera za Misiri abandi bazogera hehe barabivuza ibyo bintu byose twaje tubifite turaje turahurutse Imana yamituyobora mu bajenesi ijana byose yamiturinda turaza turahuka hariya mu Minembwe cyabaye igitangaza ubwo twari dusenga Imana tumaze kubura uburyo Imana ikatubwira ngo tuzovino kandi tuzojanwa n'abana bacu nuko ubuca Imana yatubwira ngo mwitegure ntihagire uguma kuzinduka Imana igiye kubakorera igitangaza kubakura ntitubyumve n'ubundi hari bamwe habe na Munyakazi kandi niwo muhanuzi twagiraga cyane Munyakazi uriya muza mwumva baraje basanga yagiye i Kalemi yazindutse twaramurinze baza kuwazana iwe n'undi mugabo wari mukuru wacu witwaga Matayo Munezero yari mwarimu yari pasiteri nawe barazindutse nuko turaza turahuka tumara guhuruka Imana itubwira gukorera hamwe itureze uduma yo gukorera hamwe amatorero yose twaje turi imitonde bamwe twasanze n'indi mitonde hariya turahura na Sepake na Serepa na Kadafi yo kwa Bujanja twese tubaye bimwe tugasengana tugize ikiyumbe kimwe mbega cyane k'igisirikare nta leta kitagira igisirikare tugize ikiyumbe kimwe turasenze nabi Imana yadukoreye ibitangaza yakijije abarwayi yakoze ibitangaza muri ya kibuga nzanibuka ahantu hamwe ku muhanda w'Abashuri ngo bageze yicara yakubita umunsi wa gatanu umunsi wa gatanu bagomba kwitegura kubikubita ngo bushe turavunze turi kuhasengera turahahurira n'abayumbi turahasengera cucukwe kuhanura ngo ndayine kubirahakubita kuva icyo gihe kugeza n'ubu Imana dukoreye ibitangaza muri kiriya gihugu ngo buke Imana iratubwira kuko mu butazavaho twavuye inganje turubwira iryo sezera twarahanura ko mu butagiye kuva kandi icyo gihe yaravumye ye muri za 70 yageze avuga ariya mazina yose Imana ivuga kuko imbuto agiye kuvaho ahazimuhundi turagiye gutyo ngo buce hari ubuhanuzi bw'inkotanyi mu Rwanda buraje turatuye turasenze Imana iratubwira ko intambara igiye gutera inkotanyi zigiye gufata igihugu nizifata igihugu zizambuka n'iki wacu kizoterwa kizafatwa zitangira gusenga Imana iratubwira ngo nzabarinda ngo iyo ntambara izobacaho nk'umuvu ngo izozibaca hirya no hino ngo ariko ndakomuzoba Imana yabidusezeranye ibyo nyine biraba ngo habaye amapfa nayo Imana yari yaravuze habaga ubuhanuzi ko abantu bamwe bazagwa muri ya mushasha hariya mu Gatumba hariya mu Nduza apana mu Gatumba hariya mu Bugarama Remera hariya mu nuko nabo mu Bibogobogo nabo kwa Mariyamu twari tubufite nuko ga burazaga cyagiye intambara songa mbere iraziraba ariko Imana yagumira turinda na cyagiye cy'amasunzu Imana yagumira turinda ariko tukiri muri irya masunzu Imana iratubwira njye ubwo buhanuzi natangiye kubwumva buhanura umubembe witwa Ababiri sinzi timuzi ndamuzi azagera hano yanageze hano kajya karahanuraga simba iki gihe abicangugu ndagira ngo niba atari Bukavu ubu yagiye Bukavu
uwo munsi twari twirirwa dusenga mu muzinda hari habaye intambara y'amasunzu na muteguzi twirirwa dusenga ngo dutahe ataha iwanje nijoro tugenda mu kumba kanje nagize nsengeramo nawe n'undi mugabo witwa Muragizi ngo dushike Imana iratubwira ahantu bavuga ngo intambara ya muteguzi n'amasunzu iratambutse igiye gushira ngo bagiye guhurira bose muri leta ngo bagiye kuba imishyikirano bahuriye bose muri leta ariko rero tuvuga ngo nyuma ngo hazozwa intambara ngo abanyamurenge bazano mu Giswahili n'ubuza niko nabwanze ngo abanyamurenge watapiganishwa na kabila zingine zenye kuwazunguka lakini abanyamurenge watashinda vita hivyo abanyamurenge bazatsinda ahantu baravuga ngo bazarwana abanyamurenge n'andi mahanga ariko Imana iza ruhande rw'abanyamurenge iravuga ngo muri plane hazaba intambara ahantu baravuga ngo umwana w'Uvira ngo uzoraswa ngo kugeza igihe umuntu azazoberwa habaga paseri yiwe abo ngo ariya muri plane ngo bazarwanira ibihugu bine manza ari bine yavuze manza yavuze u Rwanda Kongo Uburundi n'Uganda n'Abaruganda ngo bizarwanira hariya ariko urwo rugamba abanyamurenge bazarutsinda turakomeza gusenga Imana ikatubwira ngo intambara tugiye kuja mu ntambara kandi nta muntu nta wundi uzodutabara habe n'umwe tuzotakira amahanga ntazumva avuga ngo hazaba gusenyuka imana n'imibundi zosenyuka ku ndondo hazasenyuka ngo abantu tuzosigara dukubiwe hamwe ko kurusha nuko intambara ngushe iratangira tugasenga Imana Imana toya batabara uzutabarwa n'Uwiteka wenyine n'imbaraga z'abana banyu nuko turavuga azaga ubuhanuzi uvuga ngo tuzotabarwa n'intambara izava kuri Goma hazava intambara bayibonye mugenda inkuku ku muvu wahirika amabuye n'ibindi irakuka hariya abantu beretswe babona abantu barazamutse abatabazi barereka ziriya za ndondo ibindi bizoce mu mushasha intambara abana turayirengeje duhawe igihugu turagitegetse ivyo bintu turabihanura bose biraba rero musehe nk'uko nyine tubivuze urabona nyuma yaho biriya bibazo byabaye mwese mwafashti mwari ku mugozi umwe haba abamama twumva abamama benshi bo mu Minembwe babaye intwari twigwaneho mbese muri rusange ndetse n'abapasiteri ndetse n'ayo masengesho tubaha pole kubera kuko ibibazo iyo bije ndabizi bamayinti bateraga ngo batere batwigwaneho ngo bareke abaturage barabasenyeye babanyaga inka kandi urumva mwese mwari muhuje imbaraga hanyuma rero mu ijambo wohumurisha ubwoko cyangwa se mu gihe mwageze wenda mu Minembwe mukavuga ati noneho sinzi ko iri joro rica k'amagambo nk'abiri atatu kugira ngo tuze gusoza ikiganiro ariko amateka y'inganji uzongera kandi uyasubiremo tuzokora part 2 yego kabisa noneho tugize iminsi dukera akaga
ntangiye kuri songa mbere bigeze kuduheza iminsi 7 ngo tuzobe twavuye ku misozi yo hejuru yego ariko tutakira Imana icyo gihe nabyo ndabyibuka Imana iratubwira ngo ibyo tubizobe ahubwo ngo kuvuga ngo mukivemo bazakivamo nicyo cyagiye bahunze bwa mbere yego bo ubu ejo bundi muri biriya ntambara zacu tubamo twatugiye tugera mu kaga tumaze kwishiwa kabisa tukayishiwa kabisa tukabona ngo nta kundi tukigize twabanje kuguma kurwana nta mbunda tugira nta mbunda twagiraga ariko bariya twirwa turwana akaba ari bazigurisha inzira z'Imana ni ibihumbi kabisa nuko akaba ari bo bazitugurira tugera igihe twumva kuko tuwishiwe tumaze kumva kuko tuwishiwe nicyo gihe makanika yaje amaze gushika aratangira ararwana amaze kurwana ngo ubuce baradutera bigeze kwama babajana barabarenza za Gihamba barahunga amakanika binjiriho kujya mu bijabo hasi turarira turavuga ngo ibyo birarangiye ariko Imana iratubwira ngo oya tibirangiye nashatse kubereka kuko imbaraga zibarwanira ari zanje ngiye kubagarura kandi ndahiye kuko ntagiye bazarenga ngo bagere mu bijabo ibyo ngibyo tubisabira Imana irabitumvira baragaruka n'ubundi ahandi hageze haterwa ariko mu bijabo harananirana noneho kugeza igihe aduyamye tuzunguruka umara ko tuzunguruka hasigara minembwe bagatera bakageraza Gahwera bakagera Ruza Rwemba n'ahandi nta mutazi ariko turazi ariko rero tuguma gutakambira Imana iraturahira iratubwira ngo ndize tuzova mu madego ngo iratwimanye ngo nitubona barahatwirukanye ngo tuzogende dutekera amatabi tunywe inzoga tuzovuga ko nta Mana yigeze kubaho yego icyo naco Imana nyir'ijuru yarakidukoreye yarakidukoreye tikigeze kivaho mbo kugeza igihe tugiye gusoza hari igihe kurangira kugeza igihe n'ubu baracariye ejo bundi umwamvuje ko bishe makanika twaba tuvuga ngo birarangiye ariko Imana iravuga ngo uriya ni umuntu ngo ariko Imana ndipfuye asante cyane umukiva Imana idapfuye ngo Imana yakoze imirimo izokora n'ayandi asante ngo mugiye kubona ngo mu ishavu ryiwe ngo ngiye gukoramo ibitangaza n'Imana yafashega hariya mu Minembwe abana birukana b'abasirikare bose asante abanshuti bavandimwe mudukurikiye ibi ni akagaruka tuza tubazanira abantu batandukanye baduha amateka baduha ubuhamya batubwira ubuzima bwa buri munsi mwakoze kubana natwe muzehe tuzamugarura vuba bidatinze Imana ibahe umugisha asante cyane